Sharma, go back! Himanta Biswa Sharma, go back! Tulirang Mohang, 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 go back! Dr. Nominated Tribal, go back! Dr. Tulirang Mohang, go back! Momal Mumin, go back! Momal Mumin. Deputy Speaker non BJP सरकार लोग स्पीकर लो अल्लाह फिजी तुम के काय अल्लाह नितुम CM Dr. Himanta Biswa Sharma lapen CM Tulirang Ronghang jitu ami pita nitum kai ko athemala tum ke sivet alai long sido Dr. Mumina Bangke jitu Indian kichali rolong kichari alolong Constitution long jitu ke do 244A hala so birudhe lam kining je po 244A la ke kar piang long jitu arat jitu amang lapen la bangke kai kita iriver lapen ai sulo lapen la soi sutame a congress dimsi wani si kar piang long kar biara tum tandang ji pusi kita hala so birudhe alang kaning je pot ke kar piang long arat hoi lapen jitu nitum Karbiang Long District Congress Committee hin lapen res Karbiang Long president ado nitum celang depen so dakten la so lambang pinrem kupia posi CM Dr. Himanta Biswa Sharma Asama Chief Minister kita ke kaina ko bangke Karbiang Long nitum phan ka provision do hala so 244A sinil tum ke hang lapen nitum phan kang nek join nang pa thera Karbiang Long phan ke super step sigi piloke lan so sesa power kilo jadi la so pot sila bangke tum phan nang pa thera la penang ke pang nek join alam singi la si alang lita la so long bangke ini tum condemn lo la pela son alam bangke isi itu asik sidula area phan lang rob nang ni Indian Constitution ateng si tum ke lapen Tulirang Rong hang phan bangke ke kai na ko bangke alang bangta ladang mudi ke bang hut Amit Shah ke bang hut lahat bang lopulote akai sita utol mas te dalam 244 elam ningji hai he akai dang huting het ke hang dam nang ya dim si hang he abe be dim si hang tabre pulote aleve ile ka dim ka se cepat he jitu asi thok arthop pringat ta ke hang dam nang ya dim ke hang he ke la sopat si alang lita kai tame Dr. Himanta Biswa Sharma jitu kipu ateng si kami claim airport si alang ami Fiji ta ke kai lo la pe alang activities hana condemn la so mi Fiji ke kai chot kali pini bangke litum bangke je 244A along ke condemn lo ko litum bangke pini bangke main litum la ana din hadi corruption alam chi fight ko na litum da thaklong lo press media black organization ta protest litum ta me ala so jitu main issue kan damde ala so issue bangke pilo corruption la so corruption ko ta ke pini bangke nilitum lana din ta protest rai si kemto pinia banki officially si corruption puthak tame DC phana lopale po lapen governor phan ki parap lo ki parap samsai ki tapang sledak litum Karbiang Long yut katol ko be chelang petpen litum congress in ben dabilo la solam thek nge poditum chokche alang li Karbiang Long arar bhan suri chhani labenda alang li bang sok ektem anthe lano litum kedabi alang li un polote BJP atum ta jangsi Karbiang Long akemang hemprek manus kemang Dr. Mumin Aphan MLA ben pasun tuk bogajan ben plung fit nai musnitum pipura polote alang li inut MLA Karbiang Long representative si alang li kemano tang de pini Karbiang Long hemprek kemang abang alang li tengne da chok kuba alang li kemat hapon labangke chok je pik kapeli tumba ning samse lan so se tum la sonang dang se BJP tum claim bom lang ko tum jaste metpen apok no yuton Karbiang thur petpen tum BJP arat mate BJP sarkar phan kichi soi phani tum daiti bla pel an so sai jangsi alang tum non belaglang sabe ningjela blo tum council tamek gharao ye phani tum kachi sik happy kan asni tum ningkang samsai pini jipaklang si korte atum ingjir atum alangli jitu nomol mumin ki ningja ke chok che jona se alangli phan sander ben sambe ami phikai lo pen sander lek to pilo la sander ben sambe alangli phan amang asame tum anole tum RJ bane tum sapon usi tum lo sini tum bange ening samsa tapen congress tumange daithip do pipona to de Karbiang Long
jitu niki 1951 aning kan ben Karbi Anglong ban 6 tung ke panong Kongres tung ke wan halo ningkang samna lo la so posi non BJP tumbang ke chok che pu ang thek so constitutional right long kar kan kor la bang ni tum projon de dili tum ke Kongres jitu 1951 aning kan kar